Dapat nih yuk.
Jari nambian nggih. Maghrib niki, maghrib. Maghrib niki nggih. Surat Al-Qur'an masih pihak keamanan. Masih regulasi pihak keamanan. Maghrib Pak, maghrib nggih. Surat Al-Qur'an si Pak polisi sudah. Dari lama jadi sama Malik dan Jali nggih. Lain kali ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam kesempatan maghrib niki.